Kullet ko ଦଶ ପର୍ବ 34 ପଦ ଏତେ 43 ପଦ Kornelio a uaere Patras Jisue e suku kaji kotona ente Patras kaji kida jan ho kopario isor ka e tara kacana mendo jan jatirio ci gilirio okoege ini boro mani tene ondo biswaso jibon re bugin paiti tene ini ido isor tilai tene mente na ado an sariten atakare tana ale Israel ren jiudi ho ko lagi isor udub kulket kajido ape dope adan gia Jisu masire biswaso kete ho ko isor lo suku sulukuteko tai daiye en suku kajige isor ale jiudi ho kota are udub kulkida en Jisu masido soben kuwa Prabhu tanai du bonni ijondo hoko ako amon biur kete dubon ide lagi de porcar nitirlet janap Galili mulukure ungkuluyente jiuda di sumria gota mulire hubayan soben kajikodo apepe adana najareteren jisuria kajikodo apepe adan gia isor cilike ae parciruate ondo pe ete pere eki iye ondo isor aelo ote taikete aedo gotamuli honor biuriante soitana a tonolre taiken soben ko bugin ke kote marang ondo bugin paiti ko paiti kida ina soben apedope adana ondo aedo Jerusalem re ondo jiudiko a disumri a ita a bajar kore pai tiket soben pai tiko ale kuleken kilakole nel kida ina korea a alege sakile udube kotana ondo jiudi hoko kuru sukunture hakaki ite ini iko go eki iye mendo aeko tupaki i apema musingre isordo ini jid ute hureki iye ondo oho kota are nel sodor ichiki iye soben ho kota are do bano mendo aya asaki udup ten ko huba oka mente salalet aleta arege nel sodor ichiki iye ondo ae go ekota aete jid ute ureyan chanap alege aelo odole jomnu keda ondo aedo ho kota are suku kaji udup nitire lagi de acuket lia ondo go iakan ko ondo jideken ko picer tini ilika isor anye baik idinya mente saki udube ko lagi do aedo ale hukume imat lia aere biswaso etan soben kuwa apa-apo isor aya anu tumte kema kuwa mente isor akaji udub ayaretan ko soben nen jisuri age sakiko udub ayar leda